kami, uli ning pamamilatan da, ilang adwa, king tangisan misa, ing keken kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, uli ning malagrafya mo, uli ning Ginoong Jesucristo ng anak mong kambe mong nabibye at manibala, ako ng Espiritu Santo, inasa. Talagang tama po magkabay kong balik ng Santa Monica. Ilagyo ni Pangko ng anak po ng Espiritu Santo.
Maya payabak po, may pagpanapon po kay kayungan. Kambeda po din kaya katamon pa sariling kapag nasan kaniting kadwang ngaldoan ng kaya katamon nobe ng misang parangal kang Santa Monica, pakyabetana naman po ding makatuking intentions. Inka pasalamatan na po di Mr. and Mrs. Jesus Sun and family, Mrs. Asuncion Quintela and family, Cecil Esperas Pascua and family, Elizabeth Sun and family, Mary Jane Aldesa and family, Santo Domingo Village, Mr. Romeo and Mrs. Rosel Montemayor, Eileen and Marion Torres, Mayor Teddy and Mrs. Febari Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Ison, Joe and Rose Tolentino and family, Mr. and Mrs. Erwin Inventor and family, Grace and Rowena Paredes and family, Hector and Myrna Quezon and family. Special intention, Deeds Enita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Good health, Norma Kiambao. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Angenil Amor Maniago, Amalia Sumang, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago. Kapasanam, din po mag-offer kaniti pong kadwang aldo ng kikatam novena, manibadan na po king Santo Domingo Village, Santo Rosario, AD 1581 choir. Atimuring panalangin tala din kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Macario, Jesus, Virgilio, Allen, Rocco, Julia, Alex, Pepito, Bishal Sauni, Anastasia, Maximina, Luisa, Primo, Maxima, Glenn, Pamela, Loretta 9 days, Luz at Joseph 40 days, at ding baldang kaladwa king purgatorio. Ingkaya katampong kapag masusyan, panimunan pong Reverend Father Mark Andrew Symbol.
Hinlagyo ng ipa, ampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakyagum ng Espiritu Santo, mantabe sa kayayungan. Maya pagat panapon po. Ngini pong kaduang aldo ning kayakatang pamagnobena, para po king kapag masusyan ning kapiesta na po nga pong Santa Monica, manalangin tamo, kalupad po, ning tao, king kayakatang munang pamamasa, nabalang aldo ning beta mo, asabi tamo sana, nasuyuan tayo nga pong Ginoo, mit mong katapatan, at mamintu tamo, karing kayang kautusan. Manalo na sanang kalupa na po nga pong Monica, iyanad tala, ning sablang kaya katang kilala, mas malapit pa, king lugod, ning kaya katamo nga pong Ginoo. At ngayon bata moging mas karapat dapat magmasusi, karin ning kaya katang banal na misteryo, sisyan tala rin kaya katang kasalanan, at manyata mong kapatawaran. Magkumpisal ko, King Diyos, amayo payang totoo, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, inisip ang ano at tapat, inyayaliw ang kakulangan. Ulinita, ipanig ako kas Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang sa kaya kayo kapatad, ang panalangin ng Diyos sa Ginoo. King Diyos, sa mayo payang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Cristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tayo. Hoy pangatsuban mo, iubog mo kaya kami iwangis ng kaya kanganak, at pasulungan mo yung biyena karing puso mo.
Itubod mo kami, anting saksi ng tula, king ebanghelyo, king yatong hitmo, king matubod na kapayapan, at sirang pangako. Tagkilan mo sana imbiyaring sa blantaw, king lugod mo, banketa, ikakaalugod lang. Itiaduan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiya at magari, ang bemot ng Espiritu Santo, netong muking panga Diyos, manggaman kinalanagan. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Oswe. Oswe nga naging kabilugan abalayan. Inyange ni igalang ye ing Ginoo at pamintuan ye king mitmong katayintiman at katapatan. Ilakoyo laring Diyos-Diyosan, asimban daring pipunpunan yo, karin Mesopotamia at Ehipto. At ing bukod mong siwan yu, ya ing Ginoo. Nung eko bisang sumuyo kaya, mamili ko ngening aldo, itinong kanino ko sumuyo. Ding Diyos-Diyosan asimbanda, ring pipunpunan yu, karin Mesopotamia, o ring Diyos-Diyosan daring Amoreo. Ning labuad ang ngeni panok nangan yu. Dapot ako at ing pamilya ko, ing kaya kaming suywan, ya ing Ginoo. Ngarang may kibat ding tao. Emiya kapilan mo ang gulutan ing Ginoo, ban sumuyo karing aliwang Diyos-Diyosan. Ing Ginoo kaya kaming Diyos, luwal na laring mga tuwami, at ikami iba't king pangaalipan karin Ehipto. At ikit mi ing mala adepat na. Iningat na kami nuke man miras karing labwad da, ring sablang bansa adelanan mi. King panlub mi king labwad da iti, tinabi no ning ginuring Amoreo, amanok nangan keti. Inya suyuan mi ya ing Ginoo, uling ya ing Diyos mi. Kanita nga ng Oswe karing memalen, mapalyaring eye asuyuan ing Ginoo, Diyos yang banal at enala patawaran, dingke kayong kasalanan. Ena atanggap king atin yang kaligaligan, at nung paing gulutan ye at sumuyo kayo, karing aliwang Diyos-Diyosan, parusan na kayo. Lipulan na kayo, lipat na ning meging mayapya, kaya kayo, king minuna. Ngarang may kibat ding tao kang Oswe. Makanyan ing ginuya ing siywan mi. Nga nang may kibat Oswe karela. Ing sarili yu, yan na mismo ing saksi. King ikayong pinili yang siywan ing Ginoo. Ngarang may kibat. Ikami saksi kami. Nung makanyan, nga ng minutos karela, ilako yunoring Diyos-Diyosan adayuan aatyu kaya kayo, at mangako kong katapatan king Ginoo, ing Diyos na ning Israel. Ngara kang oswering memalen, suywan miya ing Ginoo, ing kaya kaming Diyos, pamintuan mila ring utos na. Inya ginawa yang kasunduan i Oswe, para karing memalen, itang aldo ita at binyena la karela, karin king Sikem. Ding batas at palatuntunan at dapat dang tukyan. Sinulat nung Oswere ting kautusan king libro na ning batas ning Diyos. Kay bat kinangwayang maragul abato at binili ne lalam ning dutong ensina keta king santuario ning Ginoo. Nga na karing memalen, iting batuya ing saksita mo, dimdam no ring sablang amanong sinabi na ning Ginoo kaya katamo. Nung inya saksiya laban kaya kayo, ban eko magalsa laban king kaya kong Diyos. Kay bat na nito,
pepalakwan na nalang o swering tao, at mibalik ya ing metong at metong king sarili ng labwad. Kay ba't dang me palyari reting bage, ioswe, ing talasuyo na ning Ginoo, anak ng nun, meteya king edad adinalan at apulong banwa. Ing amano ning Ginoo. Ika Ginoo ing bukod kong pibanjan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya ka ko magsantong, king Diyos ka kong sabihan, ika ing kakong bukod Panginoon, nanumang mayap ing atyo ka ko pigkalob mo. Ika, Ginoo, ing bukod kong pibanjan, ing tula akakong pagnasan, karinggamat mo, tsumayap kong kapalaran. Ing Ginoo kakuyang puriyan, uling kaku babiyang mayap ako kausukan. Kakong kaisipan kaya yang tatayran, busal naman ning kabengyan. Eke malyaring kalingwan ing Ginoo, uling parati ang atyo king siping ko, matatag ko at maugon. Ing dalan apayin turo king bie, kaku papakit me, siping mo atyo, tulang alang kapante, ing sawop mo magdalang tulang alang kapupusan. Ding amano mo, o Ginoo, babielang tula king puso ko, ding turo mo sala karing mata ko. Ing Ginoo manatili ake kayo. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. Ating mapila na kataong migdalang anak kang Jesus, banong bendisyonan at ipanalangin. Dapat ding alagad sa biyanan doring Magdala. Sinabi ng Jesus, paboray niyong lumapit ka na ko ring anak. Eyo babawalan, uling ing kayarianing Diyos, para ka ring anak yang antikareti. Timpak no ring gamad na karing buntok na ring anak, bayo yameko ketang lugalayta. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Maya pagat panapon po. Baluta mo po, nung nuyan ti kaulaga, ing pamaglarin, karing kasangkapan, baang kanita, apa palambatan tala pa, ing bieda. Ne po.
ing meto nga building, ing meto nga makina, o yang imalan niya pamuyan, ba nagamit meng mas malambat at miyamasamas, kailangan from time to time, ating maintenance, nga absan tamo. Samasan me, sa lesson me, bang kanita, kumabayal pa yung kayang biye. Dakal bagi, apapaglambat tamo, kapamilata na po, ning masalese pamaningat, ning pamasalese po pamanese. Aga nakakaya po itang sakin, kaya kaming principal kayong seminaryo, migit na po kanong apulong banwa. Dapat yung sakin na pupulay pang masaluso. Masalese ya pa at ay nepatinirik, agyamisan man. Nano pong sikreto, ingkutang ko kang sir, ing pakibat na simple mo, among, mimingat ko po, sesesen ke, pa-maintenance ke. Makanyan mo naman, karin kaya katamo pong pamiyabe. Nung makanano ka rin kasangkapan, ka rin susulod, sa salesen tala, yung kaya katampong pamiyabe, kailangan, from time to time, atin niya namang check-up and maintenance. Halimbawa na, kingbe pamakyasaw, ban magluwat ya pa at mas tumibe, ing biem yasaw, ing pamiyabeda, mangailangan mapilan okasyon, ban kanita deng miyasawa, pasibaywan de, ing karelang pamitangwanan, king metong at metong. Balikan de, itang karelang tengwanan, nyangaldo, ning karelang kasal. Anyapin po kareng mag-marriage encounter, kareng po mag-retreat, ami asawa. Metong yang highlight ini. Ita pong awsan ng renewal of marriage vows. Kikikataan po munang pamamasa, akit tayo po ipropeta Josue. Hamanagkat, karening kayang kabaleng, ban pasibayo, ibayo din karelang pami talaga, ting karelang sarili, at pamilya, kingapong Gino. Nuwari mo lang maintenance check, kumusta na, ingke kong kasal pantayanan. Makatapat dukit na nung Josue, ban mamilit nung nino yung isang banda at tukyanda. Ing Diyos sa mabye, ing Diyos ng Abraham at Moises, ang karelang pipumpunan, o rin Diyos-Diyosan, nung nuka rin napapunta, karin king Kanaan. Makatapat dut, deng memalen, pinili deng masala yung apong Gino. Ngarang pisyag, ing mumunang pamamasa, suyuan miya, ing apong Gino, ing kaya kaming Diyos. Pamintuan mila, ring kayang kautusan. Malino, ing papasyag da. Karen pong kaya katang sariling pamibiyebye, ing katumbas na po, niting pamipasyagay ni, yapin po, detang amanwan tamong, sasabyan tamong, kotang mabibinyag tamong. Dapot, pauling kerak ng kaya katamo, bingot tapa mo, anyang mabinyag tamo. Alitaya tunay apilasan, ing mabilog ka kabaldugan, ning pamag talaga, ning kaya katang sarili, hingapong Gino. Ning kaya katang pengari at tegawan, ilang may nalakaran, para kaya katamo, at ila po, etang sinabi, karetang aman, opo sa sakwil ke isatanas, ding sablang amuyot na at dapat na, opo sasalpantaya ko, hingapong Gino. Bistat man makanyan, banwa-banwa naman po, babayo taya, kaya katang panga talaga, hingapong Gino, kapamilata na po, ning Easter Vigil, o yung Easter Sunday celebration. Balang solemnidad ng pangasubli ng nebe ni ngapong Gino, babayo taya, yung kaya katang pangako, ning pangabignyan, ning makatlungokdo. Kapamilatan na po, dening kutang ning pari, tasakwil taya, ing kasalanan, ing dewakan, ing sablang dapat na, ning satanas. At antimurin, papasyag tayong kaya katang kasalpantayanan king Diyos Sigpa, Anak at Espiritu Santo. Masanting niya pong kaugalyan ng babayo tayo, ing pangatalaga tamo king apong Gino, uning as na pong kalagwa para kaya katamo,
ita mong matbud, itang mapangalingwa na tao, at mibalik pa si bayo, keng matsura tamong pamanugali. Hiya mong ngini mo rin, mangumpisal ka, sabihan mong, among ako kumikasala kay ba't nanini, magbayo na ako po, bukas mo, tutuking aldo, sigurado at ina ka namang dapat. Mo serya, sigurado, dapat, pauling tao tamo mo, mikakasala tamo. Dapat datang mo naman ng panahon na kailangan tamong mamili nung nino o nano ing tatalan kaya katamo. At yun na po kaya katamo ing desisyon. Pilinan tayo kaya ing tunay at mabiyagino o pa'y saul tamo karingamuyot ning espiritu ng yato. Nanong daktan mo, panwalan me, ing kapanyausan kaya ka, nakaulan, at ibuklat ing sarili mo, king usok ning banal na espiritu, o tukyan niya mo, ing sariling kaburian, kaburianing laman, kaburian alang keto lantunan. Ngayon pong pagsadyan tayo, kapiesta na po nga pong Monica, kapamilatan ni kakatang pamagnobena, mabiyasa tanas sana po, king kayang halimbawa. Po, lingad kaya katamo, ing sakit aday nasa ni kaya katang patulunan, bang kanita mo, alapit no rin kayang pakamalan, hingapong dino. Petutwana na, king kabilugan ng Viena, itapong kapanyaw sana ng Jesus, king Ebanghelyo. Paborenyong lumapit ka na ako rin anak, iyo pabawalan, uling ing kayarian ng Diyos, para ka ring anak yang antikareti. Na po siguro bayo kaya kayo, ing kwento na po nga po Monica. Bistamang Kristiyano yung meragul, ingapakasawa na, pagano yan, ipatrisyo. Mikatlo lang anak, ining asawa na, no po buring pabinyag, dening anak na. Tututol yan, at agpangkareng sabi-sabi, matsure pa kanu, panugali. Dapat obat kewan yan, nining maya pasanta, hingkayang asawa. Pauling balo na, hingkayang halimbawa, hingkayang masanting nga pamanugali, hingkaya pa na kayang tenang, kaya pan mo naman, hingkayang pukulan. Baloy po, bayo yung mate, hingkayang asawa. Paban mo bayo yung mate? Pabinyag yan, hing asawa ng pagano. Makanya niya kayapan, Santa Monica. Lalong yung katuwangan ng babae, asabyan dang masyas mo naman buntok. May kumberti, paulinin kayang halimbawa. Tamo man po siguro balo, yung sablang belwana, pauling alani man pong likwang kasulatan kaya katamo, dapat paulin na po, ding sulat na po ning kayang anak, San Agustin. Balo tamo nung nanong klaseng tao, yung kaya katamong patulunan. Mayapya, pauling atin niyang nakasanto. Mayapya, pauling kapamilatan na po ng kayang halimbawa. Marakal taong may kumberti. Muna ne po kanyan, inganak na mismo. Asabyan na kanita, kalaban ne po, ding sablang Kristiyano. Dapat kalupa ng San Pablo, manibat niyang, akatalamitam na ne, ingapong gino. Ating pamagbayong neganap, at milyari kaya. At ita mo naman po siguro, yung kapanyawsan kaya katamo. Naman mangailangan gawa tamongan mala, bang kanita, apasyag tamong kaya katang kasal pantayanan. Ingan niya duwa na mo po, ni nga pong gino kaya katamo, kalupa na po sana nga pong Monica. Himbalang aldo ning bietamo, maging tapat tamo, king kaya katang dangalan, anting Kristiyano. Tutupad, king kaburyaning nga pong gino, tutuki karing kautosana at balangal do, ding makapaligid kaya katamo, ding manakit karing gagawan tamo. Sigurado ditak-ditak, makomberti la naman. Ditak-ditak, ating pamagbayong maganap mo naman, karela. Aga nakakepoy mako, niya pong bayo kumaorden, pangapari, maoperaya po at ma-hospital. Habang at po hospital, yako po at seminaryo, ining bunso kong kapatad, kinuha niya po yung sakeng king bale,
linwalya, may nga ningal doon bayo pumiuli, madisgrasyaya po kanya. Total wreck ya po, insaken. Ning sablang manakit, ketang aksidente, kutangda, atin pang mabye, ketang makasakit. May patudtud diya, pauling ibat yan nung nuka rin, minabalo. Nya po nga usana ako ning neto pang kapatad, nga nang makanyan koy, bantayin may paima, keng ospital. Muli ay tatang, linguna na yung bunso, lawe na nung kumusta yargo. Sadya-sadya, migpaalam ko seminaryo, lingunan ko pampo, ring pengari. Karatang ko po ospital, nga ako makanyang kang mako. Po, tangakit ke, ing magaling mo nga nakayan. Nga akong makanyan. Matalang ang walang latay, nga ako makanyang kaya. Miyadjaya ka na ako. Balo nang mayayari kami, marakal gastos, gawaya pang makanyan. Nga akong makanyan. Peki ba't na pong imako, simple mo. Tong, makanyan. Pasalamat tamo, ingwali mo, mabiyeya. Pasalamat tamo, ingwali mo, nagyargong may pileyang bagya, kaya betaya pa. Ingkwalta, ingpibandyan, panakitan mo yan pasibayo, panigobran mo. Pero patsya yung kapatad mo, yung kaluguran mo king biye, may wala na mo niya balik pasibayo. Baloy po, bala mo, may bulos nan ko pong marimlan ganun kanita. O ini, ako, pila na mong bulan, maordenan na akong diakono, magpari ko, turo ko ka rin tao, ing mamatawad, miyeta mong bayong, pamakasitagon, bang kanita makapagbayo la rin tao. Uning o ini, wali ko anak ko pang kataras, anak ko pang kasya sa puso, kining mikasalang kapatad ko. Fast forward 10 years after, kasagsagana po ng pandemya, ala ko po Pilipinas pa si Bayo, mag-aral ko abroad. Itatang ko po kanyan, at niya pong prostate cancer. Pauluya po, Hospital Manila. Ninong manatad kaya, balang chemotherapy na. Uining wali ko, asabyandang masya sa buntok. Pasaway, kaya ganaganang eus to, sinabi na kaya. Uning uini, alang sabi-sabi. Ala narugong adwang sabi, yang migpresenta, atad ko po. Alang complain, kilub ning adwang bulan, sidsad ni kakong tatang, agyargong delikado, niyang kasagsagan ng pandemya, paulo itatana. Ato ita po siguro, imburi kong lakwan kaya kayo. Itang mayap kong tao, masya siya buntok yung wali ko, nune po, patsayita mo, pepakita mo yung kayapan, karing kaparata mo. Kayapan mo naman, yung kaya katang pupulan. Yung kayapan na ita, tamo balo, siguro kayong kasalukuyan, maragul kabaldugan, dapat yung kelambatan, bagya-bagya, ating pamagbayong magaganap, karing taong may nakit, may karanas, king kayapan, apepakita mo. Manwala ko po, nayapong San Agustin, po makumberti, ngunit po kapamilata na po ng panalangin, pamibabata, at mayap pelimbawanan, ning kayang pengari. Makanyan mo naman po kasi, king kaya kaming pamilya. Iking mikakapatad, utang mingan, karing kayang pengari. Nung anano taking peparagol, makanyan mo naman, king kaya kaming tarasnan po ngeni. Sana po, ngeni pong kaduang aldo, ning kaya katang pamagnobena, para po kayong kapag masusyaning kapiesta ng Apong Monica, balang netong kaya katamo. Gawan tayong piyalimbawanan, diyaning maya pababaeng ini. Po sinabing marakal, ala memang likwang marakal kasulatan, dapat kayang piyalimbawanan, ding mangalati, ding pilileleleleda, ding piyugse-ugseda na, at sabyan ng ala ng kwenta, para kaya maulagala pa, at linapit na la, kaul ni nga pong Ginoo. Paborin niyong lumapit ka na ako ring anak,
iyo pabawalan, uling ikayaryaning Diyos, para karing anak yang antikareti, nganan Kristo, king kaya katang Ebanghelyo. Ita mo kaya, lalapit tala naman din kaya katang kapara, king lugod, ni nga pong Ginoo. Amen. Ginong Jesus, makabukod ding lugod mo karing mga lating deti, uling kalupa mo, mapakumbabala puso. Ngaming manalangin keka, Ginoo, gawan mo kayong mapakumbaba puso. Ulitan tayo po. Para king Santa Iglesia, kalingwana sanang lubos inkayang pamanagumpe at kalupa ng Kristo, migit nung ingatan ding palpikasala, ipanalangin taking Ginoo. Para kareng katikista, king pamanurong relihiyon, ipakita sa karing tutururo, king ing relihiyon, mani muna yung pansariling pamagtagulalin, kang Kristo at iyang maigit metong o sistemang intelektual, ipanalangin taking Ginoo. Para kareng sablang alipustan ng yato, magsayala sana uling kawangis ni Kristo as ikwil ng sarili ng balen, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, mi kakamalayan ta sana ing manibat inyang may binyag tamo, ing Espiritu Santo, makatuknang yakyakatamo at tutunang panagsan ing asopan na katamong lumipig karing kyakatangkinan at kasalanan, ipanalangin taking Ginoo. Ngini adwan tawang sarili tang kapagnasan. Hoy paming at siyabanwa, nasa mo yung kaligtasan ding palpikasala. Parati milasan ng tapat lingapan, kambening lugod, at ning matulang pamananggap potang magbalik la king kapamisanan Kristiyano. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo.
ng kakatamang daon, matanggap harapan ng Diyos, ipang mayupayang tutu. O Diyos ming miglalang, itisa ng tinapi at alak ay ayampang mi, anting tandaning kaya kaming lugod at pamanyamba. Tayra na kaming painturo king kaligtasan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. King Ginoo manatili kaya kayo. Yat nayo ring pusoyo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Iya ing kaya kangamano, aking kapamilatana, lelangan me ing meto yato. Ya ing talapangabos at tinubod mo, banikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Espiritu Santo, mi katawan niyang tao, at mi bait king Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburian, bani talakad ne ing metong abanal abalayan para keka. Kinagpano ring gamat na, king krus, ban sintangane ing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubling miye. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel garin banwa, daralit ming kekang ligay. Layon makiabe king alangtok ng dang pamamya kapurian keka, at ngaming kakanta. Kapin banalo ipa, ikaimpani bataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sarit inghain king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari ng katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sanlub king pamaylas at kamatayan, kinwana yung tinapit. Pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulo, ngana. Kunan niya iti ikongan at kanan niya. Itiyen ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni ngapunan, kinwana yung kalis. Pasibay ang pepasalamat keka, at binyan yung kalis ka rin kayong disipulo, ngana. Kunan niya iti ikongan minumpo kaniti. Itiya yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo, at para karing sa bilang tao, ban ket ami patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon mi akeka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, hingi kaming ansanang mi sulusulo,
king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi oy pa, isang ta iglesia mong makalagan at king meto yato. Baan mi ganap na king lugod. Kambi ng Francisco ang kaming Papa, at ti Florentino, ang kaming Arsobispo, at ding sa belang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling mi, at ding sa belang mayang unabi, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulban mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalananga, ban kaya benang Maria, ing Birhen Induling Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kaya bereng apostol, di Santa Monica, at ding sa belang santo at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon. Purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Manalangin tamip nung kapanaligan at lagot king ipa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasopan ning kakang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, habang maninaya kami, kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Kristo, sinabi ka rin kaya akong apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiyay ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyat magari, manggaman king alananga. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabes sa kapinanman kaya kayo. Bakit tapong ngayon, mikakami itong tamo king kapayapan. Kasalanan
kordero ning Dios, nyo ay minalako king kasalanan ning yato. Nuwan laring mayaws, king apuna ning kordero. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap. Salamat, King pakamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Aking pigkalubuke kami, pamangan mi aldo pabyemungan. Kailangan mi, mayan mi, lumangin kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod mo at lingap.
Manalangin tamo. O Diyos ning kaligtasan, mananon na sanang iting sakramentong babyasikanan kaya kami, kaya tiking yato, iyatad na kami king biye ananangga, itiadon mi king kapaminatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapo saguli, pati niya po sabihan ni Koya. May pabengi po kaya kayungan. Kilagyo na po ning kaya kaming kura paro ko, iyamong Arnie Serrano, at din kaya biyak pong bibilo king Paris Pastoral Council at Paris Finance Council. Di panimunan na po di Ati Bel Katikbak at di Brother Chris and Sister Rona Gomez. Antiburin ding parishioners, ding sponsors. Ang po po ding mig-offer kaniti pong Aldo. Mabimi po ing maragul mi pong maragul akapasalamatan king paunlaki po king kaya kaming imbitasyon. Bana kaya bet dakay po, kanitip mong kadwang Aldo ning kaya kaming nobenang misang parangal ka Santa Monica. Dakal po dakala, salamat among. Pasalamatan tayo po yan. Among Mark Andrew Symbol, iya po yung kasalukuyan Dean of Studies ng Philosophy Department ng Motherhood Council Seminary. So, nung buriya pong pakikitan o pakisabihan at iya po kay Motherhood Council Seminary. Bukas po, din kaya katang pong mag-offer, manibatan na po king Barangay San Lorenzo at ding membro na po ng Serviday Choir, EMDC, ANF. At din kaya katang pong bisitang pari bukas, din kaya katang pong kabalen, Reverend Father Aisen John M. Cruz. At kaya pong daratang Alunis, August 21, dalawa na katang po ng Krusada ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Impong dadalong larawan kaya katamo, ilapin po ding puputungan tamong korona, itang Birhen de los Remedios sa puputungan tamong korona, ating Santo Cristo del Perdon, ng September 8, King Capitol. So, uling itamo po yung host vicariate, king daratang ng koronasyon, King September 8, King Capitol. Pag sinabi na pong itamo yung host, itamo po yung gumusal, itamo po yung mag-serve, itamo rin po yung gumastos. King daratang ng canonical coronation anniversary, King Capitol. Niyapin po, lalapit kayo po pasibayo kaya kayo, although marini na kayo po lalapit kaya kayo. Pisop-sopan tayo po yung kaya katang pong pigasusan para king daratang koronasyon, ating gastos na po king dalo parokya. Den pong kaya beking Paris Finance Council, may kaisip na pong aliwang paradan, ng pamag-fundraising, yung pong pamag-limos kin tarpaulin, na malyari po limusan, isabit niya po ka rin kaya kayong gate, kabangat siya po yung krusada ng Birhen de los Remedios, king parokya taong po. Alagayan po dinalan a pesos ini. At yung pong proceeds kin tarpaulin, miras siya po king pigaso sa tao po, king parokya, potong datang niya po kaya katamo in krusada. At ini pong picture frame, ilimos na po ni 1,200. At niya pong telang kapiraso, ketang lalam, pinulis de po king koronadang imahe na po ni Birhen de los Remedios. At niya rin po certification king gulot. So, impong proceeds na naman po ng frame, yapin po ing mira siya po king gastos tao po king September 8, king Capitol. At yamo rin pong sabi ko na po yung August 21, 6:30 na po ning abak, pamiti pong tao po kay king Pisamban, at alas 7 na po ning abak, lumakad ta na po pupunta kay Tantete Batu, kaya na pong Santa Monica. So, misulot na po maputi, banta sa ganun tayo po, yung imahe na po ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Manatili na po kay katamo hanggang August 28, 2023. Salamat po. Dakal pong salamat, Kuya. Sana po at tandaan niyo po rin panabilin na po. Bayo po mapupos sa tawling pamamindisyon. Magdaong taong pong metong dalit para kang kakataang patulunan, kabang insensuan tayo po.
manatili kaya kayo. Bendisyonan na kayo ng maipayang Diyos, sige pa, Anak at Espiritu Santo. Midaw ng kaya katang misa, umen ako king kapayapan.